Lare ya Robert Kyagulanyi omu district ya Rwampara yatandika shamushanzi hangwe okuyaganiraho n'abantu ba Kinone Nyihanga na Bugamba. Nabaretere cyozo cyanje okukibaha kikunda Uganda no kukira kikunda baramubacha bakore nani mbashaba karuruke cyozo cyanje mukimpera karuru aho kunetsindu kumanya abaganda nubakunda bakwe babo kumuramuha karuru nimo nikuzakukirayo kufunamu ahora arene ambrero korechi abakubaruga Rwampara bagumizamo bazantungamo kandi okunayo bamworeka rukundo. Bantu mwenimba kunda mnonga mwebale mnonga banage muveyo mulonde kano ke kasera abo kusinga hamuri eminyeto twena tuli omuntu omwe nitukundana nitushwerana kandi abantu betu nibatura hamwe. batureta kuno mukishaka baturetese bishayi birinka bibiri hari ya rubani kukamuri abo kumwijira mugiye manzi ekimare birikazo mukakireba mukarebe ko ninga tubayarebere kweni aya matere ko bino baha mbano gamba mashima yeka tugamba jamashima ara mutine nshene tugamba mashima. Robert yasha abantu bantungamo okumutamo obwesije bamutorane aba president ateho Ugandensia. Temukiriza abantu bonna bamenyamenyamu, temukiriza abantu bonna bawulamu, banage ffe tukyali bato. Uganda egenda kubeerawo, Museveni agenda naye Uganda egenda kusigalawo. So tusigalewo nga tuli mu Uganda ffenna ng'ate twagalana. Mwachireva echachimukureva ntendo kwa president muzakurucha muzakumutera karuru muhabike mukono kubera muzakumuha karuru mbala kulipetaya munyikirize cyojo cyanje ntwaro witurubare tukwe Nyenchakare Robert Kyagulanyi Bobi Wine naza kumuraho arukubanza abiteme nkito azerukiga na Kabare. Abwa TV West ni Senyomo Gideon. Ite twena tuli omuntu omwe.